izvršitelj Milan Uzelac koji ima krivičnu prijavu za da je primio mito i očigledno radi ovde, nije prvi slučaj da radi protivzakonito čovjek radi. U ovome slučaju porodice Tatar ima toliko nepravilnosti u samom postupku, u suđenju. Samo jednu činjenicu da navedem, da presuda po kojoj se ovo izvršava je prošla na osnovnom sudu, na višem sudu su rešili, odnosno doneto je rešenje da se vrati osnovnom sudu na dopunu spisa. Tako predmet stoji već od 2018. godine. Znači, od 2018. godine ovo se ne pomera. Zašto je izvršitelj Uzelac odlučio 2020. godine da nastavi sa ovim izvršenjem, koje nikako se nije menjalo? Dakle, jedini razlog jeste da su ga, dakle, oni koji su ga angažovali da su ga pritisli, da su dodatno ga platili da bi on nastavio sa ovim izvršenjem.